Nakon što su 10 godina uveseljavali TV gledatelje, Mustafa Nadarević, Senad Bašić i Moamer Kasumović, popularni Fazlinovići, na veliko oduševljenje publike svoju su kemiju odlučili prebaciti na daske koje život znače. Rezultat suradnje predstava Sjajni momci, rađena prema tekstu Nila Sajmona, premijerno će biti izvedena u četvrtak 23. lipnja u Mostaru. Mi smo nekako više od prijatelja, kao tri brata, ja sam normalno najmlađi, jel? Ali baš se družimo lijepo i iz toga smo htjeli napraviti jednu predstavu koja neće biti tezga, neće biti nešto sad da bi se izvukle neke pare i tako dalje. Pravimo predstavu koja je kazališna predstava u kojoj se mi igramo, zabavljamo se i nekako se želimo otkloniti od onih prijašnjih poslova. Mi smo jedva čekali zapravo da se ponovo vratimo pred publiku, jer ništa ne može da zamijeni teatar. I mi jesmo i iscrpljeni i umorni od televizijske mašinerije. To je prosto jedna stvar koja melje glumce kao mašina za faširanje glumaca. Radeći zadnjih 10 godina zajedno, stvarno nismo ostali kolegi, nego smo postali prijatelji. I kada je Senad došao s idejom da radimo predstavu, nekako obručke smo prihvatili i Mustafa i ja, iz razloga jer nekako ljudi su nas dosad većinom imali priliku gledati na TV-u ili na filmu, a ovo je prvi put nekako da smo nas trojica uzeli taj moment da stanemo na te daske koje život znače i da upravo s ovom predstavom koja se zove Sjajni momci, koja priča o glumcima, napravimo taj omaž glumcu. Očekuje se kako će Sjajni momci biti kazališna uspješnica kojoj će se smijati milijuni ljudi. Predstava će još jednu premijeru doživjeti u Sarajevu, a potom idu na bosansko-hercegovačku turneju koja će obuhvatiti 18 gradova. Upitan zašto je za premijeru odabran upravo Mostar, jedan od slavnih glumaca je kazao: Eto, zato što sam ja Hercegovac. Eto, to je najkraći odgovor. Druge se nije pitalo. Obzirom da sam ja Hercegovac, nek ide Hercegovina prva.